Mema obi akwa baba obi for GSTV the name still remain of Buffalo Bakope ene da foforo rade dia ma ketremada bodwuma emoja edi afurusane se wo se mahye white se na ni die aba mekra mu ma na wo se evangelist so me che dia no wo se adesua na aba because eniam a wo evangelist mu no obi a wawura mu da no wapie die oba or experience because before say experience is the best teacher na enkomo aye baba betwetwe no eya ade a wo se wo usua pa na eboa obra because eniam bebre ho a to Christopher ye suntidua obi wo kro mpese obesesa na adwen kra ben Kristo obi kra so mpese obeti se ye bo Yesu kra di efiri mene wunti na no nene ye pese ye discuss evangelist me mo akwa baba obi for GTV eniam beneti a Christopher suntidua before I start ntia adofo no me fa konya we se so na machia obi for GTV atie for na hwefo nyina onyankopon hira mo se da no da nyina mugusu na mo subscribe na mo hwe erade hira evangelist what the topic we man say when a person can want asem wa no me yan am say indeed we are spiritual man am because sasem we a hye me kra so ma na ye me desese wo sa the topic ni ba na me bisa me de man bisa me de ansa na de o person o hwe no so o hwe me no so e de ne tirim adwuna ba yes sum ene han esum mani ni nyansa se ne han akwa ba so ne sum matimi ni nyansa se ne han Bible no recording no Luke chapter 16 verse 8. Wow. Bible no recording no esum mani ni nyansa e chen han ma. Adentia. The entia ekoso sa ne say mam ka se minchiro. Esum ma no omo ya adoye. Omo ya adoye. Eye han ma na sede se omo ya adoye. Yes. Eye han ma na sede se omo kire wodo. Yes. But ye jaya to. Na te se enka asede ne ye hanfo de but ye jaya na esumfo na ye jaya asede ato na esumma na ye yes na esumma no omo ade bia nyame de hyema ne ma so omo nye no omo ndi ye no omo no omo copy ba je se omo wiye na nye no so my say China for no duplicate we ye China we ye phone na no my duplicate yes we are the originated but omo na ye duplicate but omo no omo peke de nyame ahye ye nyame enum asem so odi nyame enum asem so oda ne nhira yes enti unse obi wa onum awurade eso de bia na okọ nyanka fie na okọ ya do ye yes eye Christopher asede ye ayese ye because minim guy bia oburu pa yes but wasapema but ubehunu no ubusa na no adana ubehunu nam chiro so mo ubehunu nam we enti da bia na mehunu se we rich yes nyankopon o ka asem a on twensan yes what you say oye kabia nka bi nyankopon ono na osi ade a owi oyo enti ono no o kase we a mehira wa ehira ne de ewo ho o ka to odada enti o se ma na me ma enti esum ma no tambia omo masters o masters che o se munyi sra a form of giving yes oma yes ba ye Christopher na ye na sede no yes ye key no ye Christopher ye key de bia pono no mame ka asem bi yetio pa na enche bia na mame wi organa ha ye fe na grada ana ye konfo na o se o ye sika gare yes na nkofo bo no ko adu se watwe o madi nkofo bibra ogigi o musika ma matwofo abobo o mo anche ana mame ne koto apai life asolidan ana o se waye osachira yes o ka se wasachira no na say oye nyoma bi se wasachira se on sachira ye enye me na mebu na ten yes and the atembo no but I'm just people say me ma a Christopher ehwe enoma bi ama me na hyase a oye yes ebetima ye nhyehyeye e na o hyehye for publicity yes but se oye onyame mu a nka nyame be hyira no yes but me pesa sofo mu mpanfo archbishop ebesi form obiya ntini ye se asade na ye ato on maame ne ye asade na ye ato on maame agra reverend ena na me hunu se o na me spirit connect pa na me hwe no today's TV agrada na me hunu se o chentoma o chesika obi wo ha o beso asore na onimpa bo de beba maame na seda organize empabo bebre bebu so obi anyini de ma mema yi brezi anyina komo o mayire enti automatically say nipa no owura asore dem wa ebe di pa so be convince na adwene say onsi obi o yes because a hungry man is an angry man and at the same thing na be can necessary program no a prophecy enti me nua ba be manins and skipo hwesi on say o chade yes o ya adoye yes and ye dispensation we ni so aho kire na obonsam de akekere ne ma nti obi o wa brabo na otimu no e ya aho kire bi nti na o sa abe anim
obu okra atade o de be kohia dan mu no ebi ni ho obu aduane one na yire ne ma be di adampo omu ni bi enti se obi ka se yen konko wia obi ade a odi na chi because of the obedi but yen a Christopher no yen bota yen nyina eyese yeyese ade but nyame su ene nyame djuma na ye no o se me yare da ayare sabe ama me hwe me me ko da afiase ma me hwe me esikom de me ma me what you say? Enti me dad janoma mframentoma. These are the policies of Jesus Christ. What you say? I was a ye Christopher no ye danedi. E wo ye mu. Enti say ye ntimi andanedi wiasefo no be fa strategy no. No mu di atwe nyame ma. E do makwa wura ohaw mu. Let me tell you one thing. Gay for they love themselves more than Christians say ye do ye ho. Gay for do mo se na Christopher say ye do ye ho. Yes. Because Christo ni bi gina ba bi preach a wode amfani mi asofo am preach a wontimi preach. Yes. Gay so ye bu ni nia gay a wotimi kokoko je no. Yes. Wa mo na da odo adi. Ye gay for na say Christopher. Yes. Because Korinsa for bi wa be ko apetition ba obi twa bi na oduru ha oh that also be bia na man two thought but opa mo Christo ni nkoto no yonko Christo ni so ogire aduane ho otowie ya na okọ ensuo kro anga say yi ba akoma no as a Christopher and I know Papa Bia I don't call him as a pastor but so called Ajagoraja that man that spiritual man or say yes, also the entire as soft one need you abonte yet modern o kan sa se metena se na medwene ho o kodidi o KFC na obi twa na ka se mo twa Ajagoraja aduane a odi na onum kokno say asofo the entire money you abonte na yet modern I'm not saying say ne dey no kan true because osofo de oye leadership by example obi okana na didi yenye odidi nyanya ontimi kwatena public any odidi sam obi ho preach any pa na obe o say oni but asem na okano ayemunwunu wa asofo mu ayemunwunu wa Christopher mu but ye na wo say exercise love enti a Christopher esumma no enim nyansa say han ma no this is what I will pick my pick free. Wow, yes. Wow. Esumani ni nyansa senem ehanma no. Won baby a evangelist dey pia koduru because ya hwa ma say agrada e dominate. As a reverend agrada is so dominate you because we started as in 1 year but the crowd are all winning no. I will not condemn her but make a BBC say if say omfri nyame yam fan say bia omfri nyame and yen san fan say ofri nyame nyame ne bu aten so menka but Bible say emlende ko na wie ya edi fatro for ba a chechere fatro ba antichrist ba and say ye Christopher no na ye di ehun di say urade afra ye no say ya mfa odo antwe ye nuanom amfiri sumu ama ye nchen a na wiasefo betwe omukọ omo nchen a antichrist no benya dom a chen Christo na ye say me no mienu no ya mba adwuma osofo otina ho ma obi a onfra urade honhom ntini mu e betwe dom kọbọ nsama henie mu a wa ma adwuma wa ma adwuma wow so want me and trick akra ma urade now me nipa ne tena from anopa kopma nwumre na da bia miracle section and da bia ye fa we mra fa we be say ni ade na wa ma adwuma ambacho so what you friend ni yes that's why nya nkwaje a what ye dey wow power friend yani se mabubu dadam ye stroke na be sam yare na manya nkwaja stroke na sa me no me dey asa ye Christopher na aba ne ye ni miracle ho sene bibia ade ba ko ne se ya be ye a Christopher nya atwoma be fra ye mu yes and don't forget say e ye commercial Christo sheto na nanum asem bia ye no kure wow o kan Jude 1 coming down to 4 and I was say a free tete and omo wi omo ba adom no be fa Jesus Christ adom no say ya e be dane adom no say ya hohwie yes over 2000 years these people were there a person like a church for atro for no wo that is reverend that is the spirit of giving and kasa no e ya de a e was say Christopher man ba say ye mpanimfo no they don't do that omumom na da bi omo ye momma ne de ama momma na nse ye wo ho na sofo panyini bi betena TV so momma na hun kunkurum no miwura spiritual realm no ko hun ka white bi en ma pie physical me hunu ka no efe makwa akobon makofiri enti obia anyi bi mra na me ma mo spiritual money na me bisa se mon fanchem se me ne twetwe me bisa se o spiritual money no
I don't know the physical money yet. And one for spiritual money being kotoka. If a baby, wrong, if a baby, right. Yes. There are a territorial line. Yes. And answer territorial ranks. Yes. It's also. What you say? Also for now, now, yes. I say, oh, America. Now the dollars, if Ghana, if America back Ghana, we do for dollars in Kotobian. Yes. It's against the law. Just was a son. Actually, yes, son. Yes. And he nice white car. And no catching sorry man say omo emfa physical money meda e spiritual money na de e me yakakra wo me say ono de okoto salon car but o kire say mo beto trotro ene kago car na say yebi ade no de wan ko petrotro no bi antram ne. One thing say Ghana say me or US number Ghana mean to me for US can tell you no Ghana. Yes. The good aspect no. It kire me kosesa. Actually me kosesa. What do you say? Yes. And me say sika no me the comma agent. Na ansana me cities. Yes. So each and every one is agent of our success. Say me di no agent obi so. Yes. Nti ono no or bompaye wa rituals nti o sika wo spiritual realm nyame hira no. Ba nkofo be no hira ne fa wo mo so. O hira fa nkofo na ono mo ya success nti na all command omo with authority. Adentin na spiritual money no one command man na yi na nka wonyo sunfandi. Awurade ka kire Israel for say oyo mo fi nkwaso mu do makoke na asase so. Yes. Asase na nyo mo dia but Awurade koje ma wo mo. Say Awurade hira wo honhom a oji enyo ma fi nkofo bi wo de ma. Yes. But the bad side is say being a supernatural when you speak it comes with authority. Okasa osurutie eye ma wo. But ne asofo no bi na omo ye adufuru pe omo enkoa na omo ma na omo yerem na omo dwuna omo ho na omo yie die nti no omo eyisu sa de ndi take advantage on so de ma no. Yes. Okohu ade wa obeto ade kura ma ne mpena. Yes. Obeto ade ma ne mpena okoje fira sole for no ho. Obeto ade wa ma me okoje fira sole for no ho. Obeto bibia chese omani ebi mani water kura na request free sore ma. Ebi ani briska to the stand say opeso oja sole mani sika nyina gu ne botom. Na is it right say ye nyame adwuma. Na o ekra very bad. Say enkra no ye wo mienu. But this time Ghana nkra na aba na kra na aba. Enye fie nkra ni bi nwura mu die ni bia. Wo be chinche keji mu ofie kura. Ubi egeti na obete no hom okọ. Enti enye be keji sa nwura mu nkra no ama ma tena fie mu. Enye no na ye di fo ni bebre. Say asofo no bebre ay okase mre ko na wi sika pe beba. Sika pe fo beba. Yes. Omu na aba no. Yes. What do you say? Don't forget say your cousin will be a book credit card near the other and just yourself. Wow. No. The name pastor is a title. Being Reverend Archbishop, one a title. Yes. Obi betimia a preach or rabbi no free nyame. Yes. So, or say, ombe wi omu ho abem. Nti omu no omu puta yen nyina ne say, omu wi omu ho abem a, na nko obi betimia ba be preach, obi betimia ba be ka nyame asam ma nipa edomo di nachi. Edomo di nachi na afi obe ka kire say ono mfa na ni monyam nyankopon. Onfa na ni monyam Kristo. Yes. Oh, asense ahoma so kasa be ewura ya di. Sa ensem na omo keka. Na nse aba akuso be ka say Yesu ye magician. Omo so mammon. Those people they carry the spirit of mammon. And honhoma yesika honhoma ene tumi yesika on na mesika. Into oil ritualist omo no na sedia no omo sika. Into omo musika no ma se nyame bia ni ho. Yes. What you say? Nyame so ti ase oye the kofo. Enti no mutiki enti na so ebebrebe kasa sa omutiki advantage jinkofo sika, ebi jinkofo adan, ebi jinkofo cars, ebi jinkofo sika. Ene de baby ade wura ye no odi awura na na adu sofo ne de na wo kirekire mu kon. Nti wanya spiritual yi na ade enti no no fa spiritual yi na convert ma spiritual yi na nko onfa ntonika. Obo onso a onya hu se okam no man nti kwa bi obefa so obe bia no. Yes. I don't forget say Rade Kasim yo 2 Timothy chapter 3 verse 1 coming that was say na hunu ye say na a edi akire mu no na edi akire mu no emra emu ye den beba se emra emu ye den ba Yes. enipa ye sika pefo ntu de ento aso efri say nipa be ye ahopefo Be ya ahopefo sika pefo
ahohoahoafo ahantanfo abususenkafo ahohifo awofo asodin ho awofo asem ho asodinfo yes boniayefo on a bibiara ho ntima on yes nti ene onze megina ahopefo ne sikapefo ne ahantan no and asofo bebre so arrogant yes they omudosika than enipa so yes so kwan ya obefa so obejisika every nipa ho no en ne hia wo mo yes omo no asetena mu ehia omo se nyame ekra enipa so yes nti ono no in a way betimi ayese spiritual money na be convert afa so na be physical money yes ena obi so wo ye dufuru pe ono no onsum nyame osum bosom tu obi enu company aboade yes nti na aboade boodene nti wa wote ne na ase no obeji aboade de firi ho nti bebre sa na we nyina na ema a Christopher wose yemi ani da ho because nyankopon a obo soro ne asase no de asase ma nipa se nipa ni so no or your God of justice or your principal God yes ototo noma oye nyame ototo nyoma ye onyame okase ye we na ye we ya obehira yes enyoma nyame de ma ye se ye nye no nhira ye nyina ye de ato ho ama wiasefo mum na eye eba cho what you say Kristo ni be ka cho se kramoni nji Yesu ni nto onko heaven me de me no me nya nyankopon na majeje ba o de ye mfa ne sa wo su kramoni ni ya do ye che ya do ye yes la ni kramoni ni ya do ye che o chi na ntwie ba ko o timi cheche o che ma nipa nyina wo so akoko ba ko de she fridge 3 days na wo we kramoni no o timi si asore dan monks what that man no are proud of himself say metimi si monks ba wo Kristo ni no sika no pede abude mu da yede fa hwe nyanka bible say nyame sompa ene say ye hwe nyanka na awisia na ekunafo what you say enti say wi asefo no abe fa sa nyoma we ya omu beje enhihye nyame de gu om enhira nyame de gu amaye no na Kristofo ho kire ye enti na se obehwe no social aibia organization bi on betese bonten obo occultism in sa ne mane no they are living a luxurious life mama ka se mi cho so obi e okota na me so ye okota me emesi ni na obese o si mansion or the contract na be mama yes me am ye okot na bia me nim dia metim dia si dan no ba o pese me so mu pagya na wiase me timi influence ni papa occultism munti no or the contract na be mama yes na me makofa o mo nim de no ma be hyemase no wa mo na me ye na me ma gain se na bia me so mu be yedu this is the policy the wisdom omo yisu e policy nyame de to o ma Kristofo say ye ndodo ye ho o ti ase ye mboaboa ye ho but ene busa ho say Kristofo ye boaboa ye o pese onu kura aka ne bofom o sorry no ko wa kan bofom what you say ye mboaboa ye ho etimi dia de obu asem no topic say the city no de metimi aka ntie point foforo bi o ye nko because ene when sem na wo kan in general na ye ekwa ben so na ebe ye ye betimi akame as an righteous person I'm gonna buy into righteousness because they say righteous person I'm gonna buy into righteousness unbeliever yes unbeliever because obi a onjinya ndi ekwan be na ye be kame ye betimi pushing into because they say the way you see any man am nipa ye won one years back I was unbeliever yes I mean jindi the kwan be so na buy ya ni gidie nim yes ye nyango mempo na me ni gidie yes me ma me nyan hyase hia me papa mpo na me ni gidie nim ye wo me so na me ni gidie nim ba papa bi jana hini o o ye Jesus the Christ e be wuye e be fa akwate bi ato no ho so be wuye nkwaye nkonua o de to no ho so ono a o te na hinwa mu na sharafi ni charaben ahem abofo akese etontom no se konkron ne awurade yes o jaisa tumi ni na ho o jaisa ni onyam ni na ho e ba afom e be wu ma ewu tantan yaya ewu antesuti ewom ewu aye kan na chimpre ball nsem na doa egu nanim ase pa na ho ntoma e ma me se me ba ahen gidie ni mu a yes me na ma ba gidie ni mu no e wo se me so me to aso yes entina me pese mu se wo obi a wo gidie mu ansa na unbeliever betimi abegye di no
Who GDN, you know, you have to demonstrate the belief and the faith and the love that you have. Yes. And also the name to me children. Condemnation come. Now what bro wants say to that level. Now what can Christo do actually no. Who yes man who say so done. Or you unua. Unyenyi mu. Because obu ha o kona so rekwa na na wa ma the next day wa ma na bof. No, yes. Me busa say me ye kra o twa ma urade. E no ye wadwuma nyame dia assign no say you. Nti say me ye stubborn no it's up to you say una be hunu how a obeti I persuade me amama ba. Say ko obi any challenges wa blabo man ka so for one for say ntwa tight no nyes kan cause of any problem. Wow. It is nipa ne ba na say wa ma. The problem at the point say wa ma na busa. Enja nipa no. Yes. Ebi ukra na de ole ne yere de be di aba asore no mu nni bi. Yes. Ebi ana bi na asi ni kwan. Yes. Ebi ana bonsam kra waka na se esum ni mu no wasole ne so. Yes. Eti wo sofo ne de na abaye. E wo se wo ko hwe nipa no. Yes. Ene ye ka nyame asema ye nye follow. Ye follow up. David. Ye follow up. Na me so fo panya ti se me da me man hye me wo me cars na ade. Me wa da age for wo so ba. Then onye follow up biane no se wani akina be. Wa ma obi beba. Obi beba. Mu medi o medi na ho mpe etena dia ha. Adwuma no eye o mo so ma bi o mu campaign no mo didim ba enye o ma dwuma. Yes. Enye o ma dwuma. Oh, Yesu Kristo ni suni ne ban ho. Ansa obi onyi ni no. Obetimi age adi no me se mi do bi mi ko srem. Mi ko srem no. E na o mo ma mi su. Cap no mo de ma mi no. Enhyen kran. Ba me nom ye. Se mi si nom no. Enye mo ma aduane na mi ni bi da se mi si di ye no. Na edo Omo nyina ma bi wo Sisala district e friend Mr. Patrick. Omo nyina be po asem. Seke. Oko Tumu district e friend ma bi se Krobi Sisala Seke. Seke o ma bi e friend Mr. Patrick. Se Sisa Tumu Seke ni bi etie Evangelist Isaac a. Bi ma me no otonsa e wo Seke. Na ye friend no antivida na se Sister Coast. Na o esiremu ho. Ba me ko onim ade na me ye no. Me se mai ba ko me yi mata de na hye me de ma no. O share that time no kan nipa ni ma urade. Ba na enam se urade di asiesie nti no me wisdom bia na de nante. Mai no na osom bosom obom paye de ne bosom bom paye ma me sa. Yeah, so obi onim seke bia otimi o se ba vele. No se o ya ba vele. Obi obekọ ablante hu bia. Oh no o cancer ansem no. Because of my man credit ni ji. Man credit ji yeah. Me call from ba na me ni ma urade o. But that is me. Me conform to their level. Cap na me no man no. Aduane na wudi ni kwa ma ne hu se wa be part of them. Me ye ne nua. Ba obi be duro no me de cap. Na me asema kire obi uko ya ba bi o timpo na woda na akọ wura wasi hwene. O chia umpo do nsa no ama no. Na wodo na woda na di no. Sa nyoma we nyina na ma ni pantimi mfiri sum ni mu ma no. What you say? Yes. You condemn woman Because on your next year where you are the man, what say we should assist them. Wow, topic are the man say no, yeah, tackle. What say we should assist them. Until kwan ben you bet me assist an unrighteous person. Be on your righteous. You bet me assist. What say assist no man in you say you're both physical and spiritual. Yes. Only maybe. Nimi unu nante both physical and spiritual. Okoye physical no anya spiritual. Yesu ka sembi. O se ogufo ni guye na anajo na no ma bi be de. E be tutu. Se udwia na wa mo ho ban a. No ma be se no. O me se no. Yes. Enti utie. Me tie opa. O asese nipa na. Ebi a obekodi obedi nti na wontimi kwa so. Yes. Honamu de. Baby obeda. Enti adwuma obeye. Yes. Obu okra na yere man aduane ni. Obetumi adi na chi ne yere akokasa. Kasa kama awale ni guti ama na frustrated. Obetumi akosiesie ama uwie a anajo no asore. Ahomache no. Na ahohombone asore ye adwuma no. Na nso asore. Na wo kam rakata kato shakata made kato ade medimi nuane shawunsa lebo shata ande ado na wo di na shensa. One man physical and spiritual backup. Enti sabre na udi mano no na osoro hu se adekonta me be wuye no eye adwuma enti 2 minutes e ba na nyame astop no one man hunamu de asa man huhumu de wow ba ye kwa ye ka huhumu de nko na se ye pepe ne mpese ye de be kwa agronti ye ka huhumu de nko na de adi sika ne mo a
omumma ena wo disika ne hye na ena wo ma my friend boa nipa no sika ntina ne yiri gya no boa no kasa kire oba no mumpa adwuma ma ne nye yes let me tell you one thing Methodist Presby yes SDA yes Anglican yes Baptist yes these Pentecost. Are Pentecost churches are and ye cassette ya wo say they are going to hell but mama ka say minchro opa ye mu omungu omu schools omu hospitals say Ghana ebegina wow o ma ye bibi abo o man Ghana na yemu say new churches na amaba no ede na ye kwa say sisi nyam bisa say ede ade pa na obai wetim de church na ya mini bako omu de ko $40 account to abrochire no mu disika na ogum I'm telling you the yes truth because minister because em was say ene Ghana pastors ni bebre e disika ni nyina bebre na kogu dollar omu de ko $40 account e wa abrochire because omunim say the church no na broni awura kapo shata awurade hu Ghana mobo na broni afa wosika ne dia bobosia ma na nkuro mufo with little interest no mo dia implementing your master be ton amaye na ya sa to no mo nyamfa so akotwa loan no aye billionaire na ya ti oni ye ho che ye bere ne ya ye bere last one was say don't be bored to listen to them don't be bored na hono so na person just don't be bored to listen to them omokasa ye problem me ne wodi nkomo yi obusa me de hia ne opese wote ase yes ba se obusa me na me fa se won sema wo kanyina ase wo de wonim nyansa ase won sema wo kan de ase me mfa ba de me pese me cho na de bia me ye me papa bi amama kai me papa bi no na wo sika wo ye fie se obi hu a otimba o ka se be sie nipa on the 15th o ka se there be na offer them because I claim my land no asole wo sika akokoye oni sika eti untimi nkoye enya sana Christopher biblia ye obi ka na hia asem kire no mpese obi basa come the obi a wo to just John chapter 1 when he call on so obi obi a wali egu na fe na ho na wo Ezekiel 8:14 tie kura tie de o kan ma ho kwan na discernment spirit and discerning nipa no hu how yes say hunam aboa no say ba ye de ye ntie de omuka na Awurade se wan sachira be ko be se brogi hat na di na adwenem enti de o kan nyina en o kan adwene kura cho ase wo why busy say o person kan John 3:16 ase no man na frustrated ontie enti o say o no bi hia na kan nyam enti na Yankopɔ my discernment spirit yes o say obofo he say o wo efie door way ubia unhuna chire yes sa ubia window na hwe window ma unhuna chire yes sana discernment here also can say door no so pa ko si for so ubia unhuna chire but window no unhuna chire yes in someone's thought if you open the windows of your mind you can see the person yes obehu de woni mu obehu ne wo fam yes what you say uhu sa anyoma na utimi ye de eboa no what you say yes nti wo se wo bete na se menua me de e yo baby na ma me eno mo nsan yo yes menua nya betre ma ho oba no we yem ko no ho ana wa ye no ho ade na de asana de Awurade ase wo support no wo assist no emotionally o ma ni hu se this brother also care about me nti me be kan abusuya ho nti afi obe biem aka na ka wo nyina kire wo afi wo hu be any problem no wo ewo because ade no yade no nya hu yade e ha nipa no nti man duro yes wow nti a Christopher hu sa anyoma we na adopt sa anyoma we yes e say we as for na adopt you ma o ka se obe ko free mercy ha ho maybe me can say me obi boy we catch them say them is preaching that time I was in the spirit nah the vampire let me share what I said so I was in tune with the spirit now boy in catch them say ohene kura timi ye Messi man into the make ko join bi now I was thinking the love na boy ne dan the chire me no hu mi kura no pack the car no me din komo but hu say man ko no hu no me wiper so I say the kind of love show mommy just to convince me to be part of them. This is a kwanya was a Christopher Yefa. How will you convince someone? Yes. You can convince someone to be part of you by your works. Yes. What you say? You be done the children no or do be care oba we as for no share oba
oba bia ni wa ohun na na odo ofiri fie ba na odo o dabi what you say obi wa o pictures no say me pe be ma wo so wa be ma kokko be ma ne na ho onwi ne bu mu onwi be ma ne ni amasoso wo hia sa me ma ne bebre ba wo hia wo no ha wa wo si kasa ye wa ho brase a wo ne kasa ye no e convince ne to na koma so ena ma ye ne wo ne wo ti adane aware ye no enti nipa bia wo be hia ne bia no so ye convince ni so ye dwamanfo wo ye bosumsum ni wo ye hwan da wo do adi kire no wow tinase ne hunu ne haw ne boan yes but don't forget say Jesus can say be Bible no can say more 2 Timothy chapter 3 verse 8 or say na said ye ni yambra ni Mose di asie no sa ala na ye num nso ne nokre no edi asie said ye enkofo soliti a Mose ebra na Ewrade ede the mantle agu Moses ekoma na ode Moses na yi Israel for free nkwaso mu no enkofo bi sore eni Moses di asie en ade ba ko say ye wi Ibrahim so no kura na de ye konkwaje mu enti saa nyoma we nyina be sore epese no kura nim gu ase ba no kura nim ntimi gu ase wow eye me na manim be gu ase because ma anya ne Ewrade hyeme ma anya de no kura hyeme ntimi na manim be gu ase enti na ne asofofo no ma be tra social media no ebi mu ye de aduro ni ne ma hyehye ase na the long last no otumi gidinya be hu ane nim gu ase poto ma be hwefo da ba be hwefo evangelist last word ad be chia ne adofo ne ebi the last word I make a Christopher any titulu obi biara was as so hu hia ma Ewrade yes hu hia emfa wo say wa bro oda onya adwuma oye wini oye dwamamofo otitutu lai ye ma amene mu bi ekwa bi janko ba ahyawo ene o ma ba betena awale awo mma ebi ti abo chiri bo ahyawo o mba fie be wale be wo mma Ewrade obotaye ma obi ya e obo sam na awia wo Bible say oba so obi wia no akunu wase na onje oba say obeje no ma nkwane ne mro so empa ba de oti na Ewrade do so obe ma ho kwan wow na wati Ewrade do ase a Ewrade be de obeje wow Metia me papa Reverend Elvis Kofi Owusu House of Faith Atunsu Central Metia me ankasa me mame Vida Ejay me nua Daniel Ejay Pipra ene me ho kani Mrs Gertrude Asare Martin Anna Faithlin na me nshiramo ya me nshiramo de ana jese so me chia dofu bi o me cameraman Nshira Bassett Chumesi, God bless you for handling the camera. Me chia dofu bia the name still remain on both for back up. That's the number 30. Subscribe, like and share. God bless you. Bye bye. Bye bye.